Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina syiyama Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasu taqwa wa samaratul ilmi wa zinatul haya'u. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beseng kata umakutan makada magi rupa ustaz sewa sapong Allah taala deh. Magi wasangi kuatu sampajangi ya kuma pallai palam malam mai. Ya. Ya kuatu pabusing papaje juluk busid aku. Aja nani ya bali pakutan hati itu. Lo mukije besigi itu datu dasar koma aja namanya pakutan aku atuh. Ya. Itu sampai makanan mita ya mutul maru ala ma syaa alaihi. Ya komelo ko kapisa makarama gamatu amatikan na tawiye. Ilaw mo kung sige mo tudah waktu menyidik-nyiling kemana ni kutu. Ya. Tapi dia tu na tumakada ya rodega ko masige makarelet matu amatikan macai tu matu tawe. Makumiro bicara nagamair makada ya mutul maru ala ma syaa alaihi. Ya komeko kapisa makada magagama tu amatingan na ya tawebe okon misigi law milik-nyilik. Aga pa sabarna makada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna man qada fil masjid. Ya tu masigi isitungat-tungan na bicara hakikin na bolana pong Allah taala masjidun unrasuju. Ya. Nanigi-nigi tahu tolengka kubolana pong Allah taala na tamu itu tamunna. Na iyo ko pong Allah taala tamu ite mana pakalabi. Dia na pada tu te sesa. Ya ko makirikirin ni mita ite mat de ko na tamu lo ni tunong ipat je na parapai baramat de si jegare. Ya. Iya pong Allah taala de onronna pakalabi atanna. Na iya ko pong Allah taala pakalabi ki degaga sewa-sewa wadi pakatunaki. Degaga. Meloki mati na pakalabi ki malakal mau apa nesang makada tawri pakalabi na pong Allah taala ye. Tama kiri amul barsa na pakalabi ki malaikat mungkar dan nakir ya. Uki pada masar na pasala ki malaikat rahmat di malaikat sabani kusidi onrong di kui kanja makro ilalana riwayat ero ni perisamanang taude matsanis sang matanipun kupong Allah Subhanahu wa taala leteki kusiratal mustaqim kami man Jibril usadia palak bai panina katuni malaikat magi pong Allah taala pakalabi iya nai akatana di na paja tu si paringan rang tu si paking nasaba onrot ji atas saleh merisuk kita kalupa madaritoni na tompo sipa capa ya sirin nama sabin dari makona naro pong Allah Subhanahu wa taala onron nilorat tamadici nilot tamadici pa itu dicingi di akurgai pa napaturungan isi diulang bulan Ramalan sana. Untuk palepi-lepi amalata nak dampengan dosa ta. Ya. Jadi itulah Ramalan pengulunna sinin nak ulangi. Ya. Ulam malabi makanya sekanja-kanja tutu kota ulam Ramalan tambah-tambah lebih. Ya. Sebab
ulam melebihi. Makanya Nabi Muhammad SAW rabbas sauman dina perluangi pun Allah Ta'ala puasana laisa lahu sangadina tautame ular malang rigo engkana toba. Jadi tukang kata tamu ular malang dina toba dina perluangi pun Allah Ta'ala puasana itu. Ya. Pak pura memang dia penghata Nabi. Ya. Nah iya ini orang pun Allah Ta'ala na perlunya Pak iku pun Allah Ta'ala ma perlu tasi dia pasurong dega ganalak tu makada siko apalan makada bami rioku na niya dampakku. Ya. Rioku na niya dampakku. Makanya perintahnya tu puasa pada ipaha haji pada ipaha. Akhir makada iya rokuma puasa ki ya tengi mandre kosu. Nesaje pengala Ta'ala makada iku de mondre semaliwasa kutu. Nah tetu itu minum. Nah dia itu mandre to maliwasa. Dia na tu minum medak jadi sitah kapong itu diwasanya dekat. Tapi nasobat tepa ditoga gasat dingirasakan. Agami malada tu narasaka teh kular malang ibu timparue. Malada narasaka itu na yato kan nabuti kumawe malang. Ya. Magai ya tetu si depe padahal bainena nah. Aga katana pada isirsannya paktana makada napak guru ki jolu pengala Ta'ala mak caya teh konta. Caya teh konta. Ya. Anu halala na tengi jadi ya romatu kola ba ular malang ai macani makada ieu kotanya anu tajakna ya ko anu nate pungala Ta'ala ajakna jadi risan ni pasilenga anu tasibawa tani anu taya tapi ya kode ne sang itawe pa ai maka ka masigi komore wah masjid ini dilihat oleh Allah ya dipantau oleh malaikat, diawasi oleh tipi-tipi. Lanyak mirisi pernah. Ada kuda ini semak baca kapate atau dia na pahang magi tahu dia ini sayateng. Ya. Dari makanan alhamdulillah. Pada toha ayat orang pingin dendri na rumah sunnah. Sari kemangi maca ki isuro ay maca tu kiyateng. Gangkana pada maca ni pasilengan yang madicingi si bawa di ina madicing. Termasuk ipahan ni makada yerope lino mahkomiro akhirat manire ni risan ya tulino bab adunia maduna tu detu na paja wapar kada iya lino onron na memang minta coba si parri na te maparri de na kana manyamang si nyaman na te maparri de na kana masalah mako memang mitu lino ya tompe makanan habita ya komelo komanya menyamang ya di inaga susana aja namun rolino ya disunuk ku akhirat manyaman uturiga susana dengan syarat aja lalu mati kude musallat tungat-tungat salama masalori malbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si di nabi purna utus Allah Ta'ala untuk tiru yang ilalang asalama katur lebok na yatanay nabi taliwa kanjan. Ya, bahkan Al-Imam Al-Ghazali makada benenge ipasipulungi ini nawa madecen na umat na nabita de panul de cau ini nawan na nabita leleda unro kanja na tahu itu ya mau ipasipulung mikimite kanja na nabita iya nabi lagi itu komelo imate tu dia tu ipun alluhu keluargaku baineku pun anakku ramparahku tajagai ngak boleh abinasangi tepat seseorang ilom iya nabi tamim hati dia memang nak kena rampir di makaram itu ummati ipun tajallukan ilalam malam pumatar umatku ummati tamasipun umatku ummati tapasalamakan ngak umatku ya dan karena napa saben itu nabi ta ya si kanjak na tahu afdalun nas al mu'minul alimu man zalimal mu'minuina min lizanihi wa yadihi yaitu tahu mak kecil ke nabi ta salama pada nasalang
pole ripangkau kanna makoto para poe melri ada-adana. So sifatna Nabi itu nilai orang mana? Ya. Alhamdulillah. Termasuk ni ia maniroto lisapa utama-utama manusia. Ya. Afdalun nasi kanja na umaku al mukminul alimu yang makasingi pahanna. Sebab dia napa aja meringkalinga, ya dia napa aja makaswiat gangkana makiguna ku ya perluang. Jadi itu ko maganja ite agamana pa iya ku ya perluang makiguna. Ya. Ya kodene perlu dia puji bindui susah. Angka toto tahu komani ya perlu je na melo ya perlu. Ya, dia ni perlu na puji je bindui susah. Ya, yana sapa ko susah na tenala dece. Ini ya sang. Makanya al mukminul iwa si kanja na masih surmanang ilan agama. Alhamdulillah. Gangkana ia kotoliman cajitamunna kipo ngala ta'ala. Ia na tunana pa telar tema kada ia tu tau bertakwa situngan na ulawang. Magi na kada ulawang ia tu ulawang pa moy taruh ko bolay ulawat to. Ipaki ulawa memang moje ilam mak dito na memang calo. Tu ulawa memang iha. Ya. Magai mi tau ilo ripong Allah Ta'ala. Pita ripangkau kana yang kalinga bicara-bicara. Ya. Tuba kereta panditata ia tu tahu mata pa na perintah tu pong Allah Ta'ala untuk iyo siraga-raga, iyo maranga-ranga, iyo masabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ajamu mucacai taudi impara tapi ewe sirraga-raga itam misangengi pasilengangi madicingi sibadi na madicing. Apa itu tahu bertakwa apa? Ina satu pandita tanapa itu irita-rita ingaran ya akhirat. Irita-rita imenlo mak berjama tapi ingarat tu akhirat. Ya. Iruntu itu dah tak kajan na ingarat tu matingangi. Mak bicara-bicara, tapi ingarat tu serimundi. Iro kelebihan na orang sedikit. Sampai itu makanya ya komelo ko misang-misangi pangkaukan na sifat na tasid dia tahu tanga-tanga ini gatuline wasito umrah dia na di mabela pulih kutu. Inilah kan. Sinna masabi kadare nade bakonar jadi ia nama kanjat tu puasa nate makanjat itu sampajan. Ya. Pada toha desa nangi komelo itata wa perluangi pada rikomana puasa. Tapi dewa perluangi puasana tamai ular ramalang nama doraka kedua itu pajajian na tumo pinadeni lawat dampang mati ni nadena pidici. Puasa kita tapi dia perluangi puasana tompak itu. Deni lalau dong yang itu matonna dena sumbah-sumbang yang dena napalap bangya dampen ya. Ya. Nomor 2 puasa muki ya. Qatiur rahimal jarus sudena perluangi pengalat ala puasana tau sisale bali bolana pateng ya sumpololon nanda dina sek dampengan atamo la ramalan. Piko di balik dia wiseng makot homer batena nabi tapau. Apa ang katoto makade ganai gaurang to puasa muare. Pak Deya uleh usuru ka kalabung ini mah di bawah suruh pip kalabung apa tai ta makar makutu ngaji pelik gage. Ya. Itulah rahasianya ibadah. Makanya sekanja-kanja ipahang aga na po ada pengalata ala korangi pasti banang. Aga na rampeng nabita dega ka mak bico mak buatan gamana. Inapa itu wadi makasih matugan ka batay pahang ya kama itu. Apa ya ko tuloy bata-bata ki ay dito kapang lepat dicingi. Ya. Sini nama sabi kadare. Jadi engkasi di sahabat Nabi Tayasang Saubang mungkin bisa niting kalinga. Yaro Saubang yari kasabas sipon nang itam salang de panang kana de nok masigi masam pajasubu. Siba Nabi ta. Sipon nang itam salang makarite DJ kapan nang kada malasa Saubang kada. Mga nakanan deji nang kana di nukur masigi madin masam pajang.
Ya. Sidi waktu dia ni gaga. Maka dia nabita nadapi ni waktu nabita cili-cili ku gare pak di pigaga wita tu saubang pak ni setetan re onronna. Maka dia bila lai dia gaga suruh na Allah Taala nakada arihna ya. Jadi tu nabita ku maka dia kamat no maka dami arihna ya aga betul na itu sapana senang iruntutnya senang. Nadapi ni waktu na tu masenang. Jadi itu sempajangnya senang-senang. Senang-senang kenro tenang ngokulino tenang ri amatingangi anyem-anyemang resuri mundri. Makanya dia itu napa aja sirure mana tu sinin napa kasiwe na surang pung Allah Taala digaga lepas sipah kapah kemana tu. Cik di mana miakata. Genai dua peni, dua subuh digaga maka dia nabita. Wah, angka kami tay bolana sau bangu ke. Maka dia Zubair, ya wita suruh na Allah Taala bisa ka poli korona kada. Mabela ka na kada de ya ko meloki dapi masam pajalori ko Madinah tu jokka na mako ko iya ko matanga ki jokka de ne dapi masam pajalori pe kado ya rope ampai ya minang ka kusubui. Ya. Sini nama sabi kadere lawi nabita si janni nabita malala si ba sahabat nak waktu makokowe kadai mabila-bila mo pagah kadai sahabat nulle tawadua disuruh pang Allah Taala kada way sinangi pelik sau bau tanga-tanga pala kajina diga sakka angkani sope yang putunang kani macace pala kajina ka wai batu tarap palit tinora na subuh. Sulu mina pake. Batin atau capai pamasin pong Allah Taala. Ya. Sini nama sabi kadere latu ina bitta koro ya. Kurang lebih 2 jam nabi tamala si sahabatna latun. Assalamualaikum. Maricakmu pimatanna bainena. Nak bali waalaikumsalam. Kadawi tanah pasat dipinat dikung kasurona pang Allah Taala 7 mata nak kada di mau mati nak ku musalawa kiat mata natu pinat dimu ya angka kat joka pak dua ni subuh digaga sahabat ku mak berjana agana sabainena dua ngasotoni angka na lisu menguluri pang Allah Taala surona pang Allah Taala kada ba meninda bita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sauban warfa darajatahu tat napudu napatarakai pong Allah Taala darajat ko nabi tamilla dogang te digaga gari-gari renna sini nama sami kadere makada ia memang itu supah capurna lo masigi Madinah upura memang ni makada aja na jolo talo masigi Madinah pak dekke bela pak masamang itu gilingi podanga makada jalan mu pisang kaya ia dicingi melo ulau ia taniata ulangi pudisi ma ia mama semasa melo pudisi aja lalu tapas yang kaya kudici mana aja wa ditasuru mahrullah tillau doa mengarak babang usalama loh disu dia najaji itu makada aja najolo talo mati lisu suruh na pong Allah Taala nabi bat ni pala mataru meman ni makada meka jolo istirahat mana makada lo ni pali istirahat jadi ulu ukutu mak dapena we mapalalat da yalirina terpas sopang kangulu kupaku makun rai pa kanjana malah sabaini lakin naukipan na pangkangulu sini nama sabi kadere iya rawatuna masamang padai tahu arat dasangi surun pong Allah Taala kuidi siko-siko maka panjang mila matana kada coban nama bela-bela mu picit di masigi Madinah makna tak tambalat dak mu padisiku bayangkan di 2 jakura lebih malalang na podai benenge ma bela-bela mu picit de tak tambah mu padisiku kira-kira agai poda kusibak dempa kami bola tepu di masigi sipah kita mata bina dena tolong. Ya, kira-kira agak di poda.
Sini nama sabi kadare. Maka baca sih. Minda si matana kada. Benenge megay upalayolong ngeliku. Mega tuttajana. Pak iro saubah kanja naro. Ya kupurai. Ya kuele neki buara roti kubainena turina si satasidi. Kariya usisa itu upanan ng katolalo bitapuro atau maliwasang ubi nilipaman rai. Ya. Nomor 3 na po ada makada benenge makanja iwa bering sukula da batin po Allah taala walaka. Pero sa ubang yan pura maliwa jaju pak makatura dipakai ngiriulo nak beresir bakase. Beresir na pura na maliwa juju sidi nak beresir pura-pura na pakai dipakai benenge baru iwa bering. Ya, mandarin niya upading kaningalingai anak nama tuku pak. Dari mato mak beri-beri talau repak dah kue coban super ya bering makor mah tu bicara eros rimundi. Sini nama sabi kedere dari makona naro makadena bita ukoni mu bahas desa pertama makadena bita magaga mita watuna melo mate kedewe masih nyawaku mitai Iro pusat cinonge pole kolindrona pusat cinong tanah itu pusat malite silat pura sije ululu mubasi maka dari nabi taizara sahaja biduhu ya kong katau mi mati nama pusat lindrona demi nama ditumak gere-gere anu nen ditumak syukur pak liwalat dan je kanjak nanron tay itu tapi aku tahu dia nak sampai aja pak lomo ki gere mi tay kum madang tanah makarak lindrona pak dia ni tu namelo tu dia man itu ada nabi tapi mana tu kemelu mate teh. Ya. Sini masabi kadare tarri surona po Allah taala angka ko tujun na mate burina matanne tasik di pada ululala. Karena nabi tuwi upapasabaku. Ya. Wasarapatainahu yakum katau memate aja moga pada batulala assalamu rica batu matanna engkan ikut. Ya. Tapi kau dia nak sampai aja pak teh apalagi kau dia nak posam marahku muji mata na marahku tu. Jadi aku kata marahku mata na marahku tu lindro nak kume mati amma ku moki aja tak apa apa makan. Senero aja ya. Tapi itulah kan. Ya. Akan na bawang timun na bawa marahku suruh na pengalata jadi kamu pitu pura bisa tu bisa kasih timun na lepa-lepa ya bawa ya bisa sepatu iya na marahku mo timun na teh mati iya na tu timu de na kana mulai bicara kaleleng pak ekong katau angka na bicara kaleleng na kada yanu pau ya da mude maka cocak tu kabebe ko milu mati cocak ya de tu pau bayu pak biasa matowita ya, bisa metoi takarwi mah kata ditopa wi makada magalala da cerita jana tayya ya dia nak ditu cerita makar sini nama sabi nerima konar mumpun na pindragamo pipong Allah subhanahu wa taala sunga sekanjak-kanjak na pada ipas sadia wi ade pikui carana na soba ia tu ular ramalan nak pasabet tu pengala taala ku malaikat ashidu ya malaikati malaikat ku ancaji sabiku Sininna mapamulai malakal maut letu malaikat mali malaikat ridwan pajagarana siba suruh hasidu ya malaikat malaikat kusat di mana ko anni kada jaltu sawabahum ala siyamihi ridaya wa magafira upancaji ular malang untuk umatna Muhammad sarikommangi nasiwarakan rioku nan niya dampakku aga pihak kita orang kira-kira tanah tulis semuanya menyangkut mati insyaallah. Rio na pong Allah Taala naniya dampan. Iya ko amala iya tengi iya tutu pak ipasirike mo pa tu si bawa dosa. Sirike mo pa. Tapi iya ko rio na naniya dampan na pong Allah Subhanahu wa Taala insyaallah dena na pasirike amala si bawa dosa. Tumpe dena pa jamilau dong ko ramalang. Mudi na ramalang Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Makanya mumpun ular ramalang. Bahkan dena ular ramalang na paringarangan na bita termasuk macapa-capa umatku kuilalanna sesosiwan dia. Na de nangka
na lalu adam paripong Allah Ta'ala lalu ripak dongangi Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al barar. 2 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, iya Pak. Termasuk to siapa? Nasba iya nai Pak dongangi nasabari kuna tarime pong Allah Ta'ala narutung idose. Nasaba Pak Guncinna tu deceng isi tungan-tunganna sempajange Pak Guncinna apa cingange tobae. Pak Mas sempajang itu kudita toba Pak maparije di atas walaupun ilalana sempajange angkamanan ni kutu. Kan jangan tu Pak makanya tu kalau alap bir nama sempajak bir jamae tu maka cumi kupu imang insyaallah syukur 27 derajat. Tidak gare duduk di antara 2 sujud. Rabbi ghafirli ipun tak dan pengangia kata warhamni tamasikapun ya warfa'ni tahka ipot darajatku wajib burni tapas syukur-syukuran buat saya ini. Warzukni nomor 5 itu dale ilau. Warzukni wahdini ipun tajallula kamat taru dalam madicing wa apini di kupon ya wa'fu anni tapas syukur enggak pamasita tapi aku tuh mas sampajak berjama nami baca manang ya Pak meta tu ko sujud itu dangin apa sujud si pemang makanya tapi si kanja-kanjana ilalana sampajak berjama pura sapu sisang ibaca mundrin niro amoya man itu rabbi ghafirli apalagi ke tarawih semenjak sunnah miki baca iro dan ya aku arap pamelo tarawih bani pema kemana itu mah kota enak pesu tebakan hampir pas ya sini nama sabi kere jadi si kanjana itu sempat jabe nanya kanjana sempat jabe jamaah DJ gaga jamaah tu di makmungi maka cumi bawang. Ya, iya na pura na takabir puiman atau takabir itu magan nih di itu nama di itu baca kecuali doa iftitah. Ya. Maka pina to baca letup itu patehana pu imang mak bisa itu si nampak de gaga ima pasitaru pamupu itu. Ya, kecuali kunda. Iya kong kai ima pasitaru pamupu kok kisam pajak perlu baca Quran nami itu na imang. Dikapahan. Sama kira iya pada tu mak baca ini makmunge maka tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin mak pisau tu cinampa detona puru angkato hikmana aga hikmana ibaca nih di surah Al-Fatihah kendro gangka ibaca napa mulai pamupu kedua lepan ni idi ya narayasan berjama 27 derajat. Den wadi mapamulan di imam bismillahir uyina pataruma dina siratal ladina anta. Yero yasang makur lon berjama. Magi ne baca di Al-Fatihah ko lettui takku angka maha atas salana cik di Pak Imam na sebab melo ipas suku 27 derajat angkai makmunge na tangga malaikat. Itulah salat. Tuhan jangan tu masam pajangan. Kau tu masam pajak berjama. Ya koko kibolata leleta. Ya kanjak batu tapi ai madar dia su katu tu masam pajangan dia ni. Tapi aku patas saupu dan ade upanna mulemi patallang ilina lolodisa na buat takak bere mo nawana wasaliwang na tarimatoni po Allah Ta'ala. Itu palolongan na to si patas saupu itu. Ya kumule ni patak di mana siwe-siwe ya pakang kena tak di mana naji na buat takak beremu ya na tu jasa takak bere tunga-tunga taman iku tu belo balona mani mondri tapi de na ding ya culi-culai sini nama suami kadare mungkin ya nakapang arada si peringarang na pala tukang pong Allah Ta'ala terakhir ubacangan ya Pak doangange napak gurangnya nabita baik ku bunga tame ramalang mampu kumatangani sari komangi ya kuna tarime Pak doangata dena puru tarawewe
Pak biasa itu tak keluar malangi. Panu mana mau pemakau tapi aish iya ko 10 ni malu mundri puru garek tarawewe. Ya. Makanya Pak doang itu Pak guru Nabi ta Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Aga ya watona ipung tapamula latu pacapurang ular ramalan. Tawiringnya apa tirang apa iya ko dega apa tirok dega mariga agaki dega mari. Tawiri tok pakuleng ya ko dena ringi pangala taala pakuleng ko tuli mata jatoni papakedo mata kota koce deki bawa deni je gaga makanya dia napa hilang ya pakuleng makoto boro baca ni ceningati angka si pakuleta na sebab dia nama cenni je penadingan atau Allah atau mapeda tu ite enak jadi melo ite medina na lisu dia na lisu iya tu kok kerela tak bisa makada iya tadi na kana kali ngacarama upana nanu malisa pak matanrat macet aja ke dong pada to masih kayak tebe jana pendek na diga iya ko taulino di moto ya subuh-subuh ko pengalah taala diga subuh-subuh jadi wassalamatu rabbi wa rabbuka nasaba assalamaka pun tatarima madecing sininna pakkasweku inrilau untuk mutama yari gatangnya udah ramalan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.